ezweni likaNkulunkulu ngimnikezile amavesi. Lokasha leswi xikwembu xi nga swi veka mbilwini ya mina. Kube bawukuya ngalokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami. A ni ta lava ku ri ni ya chumela katsongo. Bengizothi asambeni seshumayela kancane. Senkinga leswaku loko ni vula leswi ni tlhela ni dyondza futhi. So iproblem ukuthi mangifuna ukukhuluma lokhu ngize ngenza ukuthi ngibe mude. Ibe seke yagandzela xikwembu. Bese siyodumisa uNkulunkulu. Kuni vanhu lava fanele va tlhantlheka loko hi ri karhi hi dzunisa. Kunabantu ekumele baqhathiwe noma bakhululiwe njengoba sibizi sidumisa. Column, thank you for 90% battery charge. Khona umhlabeleli wawuhlabelela lana. Lokho sibuyele enkosini na. Othi asibuyele enkosini. Amen. That song. Lo mhlabeleli. Itari yimbelela iti 14. So mhlabelela nge-14 zika June. Le kasho kwa Mozambique. Eshowe eMozambique. Lava ifamba kanabo. Thina laba esihambayo. Lava yile last ibonile ku ra mutsakisa njani. Laba bebeyile last babonile ukuthi bekumnandi kanjani. Ngenelwandle. Sangena nasolwandle. Njani paso swakudya swa kahle. Kwadliwa yonke into emnandi. Se hetelela hi swa xikwembu. Bese sagcina ngokwaNkulunkulu. Se va ri ngoma ya ku nandzika ya phindile. So kuthiwa ingoma emnandi iyayiphinda. Amen. Amen. Hallelujah. Ya ku ordaineni ka vafundhisi. So siyo ordena abefundisi. Ngabe na conference. So besine conference. So every time every Sunday va announce leswaku ya Mozambique na trip. So every Sunday ke announce ukuthi siye eMozambique kune trip. Hallelujah. Amen. So lava nga na ma passport ngikombela va tlakusa vona. So lava bana ma passport. Awuna le passport. Mawune passport noma ungayiphakamisa isandla sakho. Hallelujah. Amen. All right. Baba sana ndi passport ke khopela ba emise matsogo. Abangena passport phakamisa isandla. Okay, lisana. Abathangeke ngiphakamisa isandla noma ungabuza ini. Labo akuthi sayini bokora mina ungeriboni. Abathi isandla sami si expensive. Bako mina bokora mina ridura swinene. Amani ngiphakamisa isandla. Animana mani niphakamisa evoko. Hallelujah. Now, last we see this month is dealer nge Passover. This month we are dealing with Passover. Ngicela siyofunda in the book of Leviticus chapter 23. Can we read in the book of Leviticus? Ebese ke omunye uzosivulela ku Acts chapter 1 from verse 2. And someone in Acts chapter 1 from verse 2. Uyabona iBhayibheli bazalwa. You see the Bible. Alina mistake. Alina mistake. If ulifunda kahle. Logo urihlaya kahle. Unless mawungalifundi kahle. Unless logo ungari kurihlaya uyothola kahle. amaphutha. Utakuma di mistake. Kulo iBhayibheli. Enzeni ka Bible. Hallelujah. And iBhayibheli. And the Bible. Kunabantu abafuna ukulisebenzisa. Kunabantu balabaka kulitirisa. Kaswilo swa ku huma ndleleni. Ey'ntweni ezikumendleleni. Pastor Somola vula leswi. Umfundisi uSoma bekase Iringanise hi Solomon. Athi ulinganise ngoSolomon. Ku ri Solomon ibe na 700 ya vasati. Ukuthi wayenabafazi abayi-700. So utwa munhu musile ka Bibele swi kona. Se athi omunye naseBhayibhelini kwakukhona. Kuni swilo leswi swi nga kona ka Bible. Kunezinto ezikhona eBhayibhelini. Bata ku nga ri leswi Xikwembu xi lava hi famba hi Kodwa swona. kwakungasilokho uNkulunkulu wayefuna ukuthi sihambe ngakho. Kuna vanhu lava nyamutlha va yivaka vana va dlaya va sacrifice hi vona. Kunabantu abatshontsha abantwana bahambe bayobasacrifice noma bababulale. Va khota Abraham. Bese bakhotha uAbraham. Ku Genesis chapter 22. In Genesis chapter 22. Hallelujah. Amen. Va vona Abraham a lava ku dlaya n'wana. And then bathi no Abraham wayefuna ukuyobulala ingane yakhe. That was a timely word of God. Lokho kwakushilo nguNkulunkulu ngaleso sikhathi. Kuna rito leri humaka personally person to from God to a person. Kunezwi eliphumako straight from uNkulunkulu to And we emuntwini. call it the Rema word. Bese silibiza ukuthi ngilirema. Leswi Xikwembu xi vulavulaka swona na wena. Yilokho uNkulunkulu akhulumako nawe. But the word of God, the Kodwa Bible, izwi likaNkulunkulu noma iBhayibheli logos, Logos. it speak with us. likhuluma nathi. And whatever God speak to you as a Rema word, And kukho konke uNkulunkulu akhuluma nawe ngegama ngezwi it must lezema. be parallel with the logos, with the word of God. Kwamele lihambe ngokulingana nezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. I got to build a doctrine with one verse. Asikwazi ukubuilda idoctrine ngevesi elilodwa. uJesu makazozalwa When Jesus was about to be born, wazalwa esibayeni. was ibebriwe ashibayeni. In other words, Ngamanye se amagama akuyima ngati ya tinyemfu, abese kuyima igazi lezinto. se
sekutirha ngati ya Yesu bese kusebenza igazi likaJesu angati ya timbuti na tinyimpfu igazi lezimvu nembuzi arokhava ntsena swidyoho swa vanhu lalivala nje uhlazo noma mara ri swi kotanga ku va teka ri va yisa tilweni. kodwa alikwazanga ukuyisa abantu ezulwini That is why ingakho when Jesus died uJesu ka besezofa vhesi hi nga yi pfula last kule week vese sayivula hi Bible masirha ma pfuleka lithi amathuna a vanhu lava nga fa a ti-sanctuary ta tinyingi va pfuka abantu abafa kudala bese hi baphila mhaka ku angati ya Yesu ngenxa yokuthi igazi hi yona leyi ri na rhati ya ku teka munhu hi n'wi yisa yilo tilweni. elinamandla okuthatha umuntu limise Angati ya huku igazi lekuku yi nga va na yi ku endla humelela u va rich, ingenza ukuthi uphumelele ube nemali u kuma mintirho, uthole imisebenzi kuma wanuna, uthole indoda mara yi swi koti ku ku yisa a kodwa tilweni. ayikwazi ukuyisa Angati ya mbuti yi limited. igazi lembuzi It is only the blood of Jesus igazi that can give you a victory elikwazi ukukunikeza and ukwazi also take you into heaven. futhi liphinde likusezulwini Hallelujah. Yes, vako vanhu lava humelelaka. yebo bakhona abantu Hi abaphumelelayo vona teka huku ngoba kuthatha inkukhu a famba na yona ka n'anga. bese aye nayo Se enyangeni n'anga yi teka ngati bese inyanga ithatha igazi yi n'wi chela. bese imthele Hi ngayo mhaka ka nga yi tivi Bible. ngenxa yokuthi Se akalazi yoho yi teka huku bese inyanga yona ithatha inkukhu a ti dyela yona bese vana va yena. ayidlele yona Wo ya dya maphilisi bese wena uyodla amaphisisi ya laha festival. yale festival mall Oh, ya le festive. yale festive oh festive Hallelujah. Hallelujah. Ku ni vanhu lava ganyaka kunabantu abacabayo hi ku ya tin'angeni. ngokuthi baye enyangeni A hi vulavuleni ntiyiso. asikhulumeni amaqiniso Ku na vanhu lava humelelaka kunabantu hi abaphumelelayo mhaka va hlantswiwe hi ribisi ngenxa freshman. yokuthi bawashwe ngobiso lomhlophe fresh milk Va hlantswiwe hi ngati ya tinyimpfu. ngegazi lezimvu Hi tlhela ku va vona va boha le vokweni futhi sibabone befake nesiphandla na mawachi mambirhi namawasha amabili mara swi limited. kodwa kulinganisiwe Hallelujah. A hi ali tin'anga ti nga ku pfuna. asali iy'nyanga zizokusiza U nga humelela, futhi u uphumelele nga wu kuma ntirho. futhi nomsebenzi uthole But after ka u kuma ntirho, kodwa emva kokuthi uthole umsebenzi ku humelela yini? yini okumele Hikuva Yesu i n'wi chava munhu loyo. ngoba ujesu uthi saba loyo muntu U nga chavi munhu wa ku dlaya ntsena. ungesabi umuntu obulalayo kuphela Etindlwini ta hina hi veka a swipfalo hi tlhela hi veka mabadla. endlini zethu sibeke iy'valo namabhadla Loko munhu a noka u tlhela u vutisa leswaku u ngubani? uphinde ubuze ukuthi who are you Hi chava munhu ngoba sisaba umuntu loyi a herisaka vutomi. umuntu Lo dlayayo. lobulalayo Mara Yesu hi nga n'wi chaveli. kodwa ujesu uthi ningamsabi Chavani ni munhu sabani umuntu loyi loko fika lwandle, lo uthi makafika loko mati ma ta, amanzi mawenza a ma gandlati, la nga maka kona la amakhe khona a ma dluli. awadluli Hi mpfhuka ma byeriwa. sukela atshelwa A ma se tshama va hindza. awakaze Ku nga na timpfula kanjani. kungana imvula noma La Xikwembu xi nga veka kona a voko ra xona. ebhala umutra khona A ma hindzi. awadluli Se chava yelweyo. saba yena loyo Chava munhu saba umuntu loyi a kotaka ku dlaya akwazi ukubulala a tlhela a dlaya na hika kumbe e soul. ukuthi aphinde abulale umphefemulo womuntu Satan wa swi kota ku dlaya. sathane uyakwazi ukubulala But moya ya hina kodwa umphefemulo wethu a nga swi koti ku yi dlaya. akakwazi ukuthi asibulale Hallelujah. Because there is a death even after life. ngoba kunokufa nangemva kokuphila Hallelujah. Hallelujah. So ka Leviticus nga yi so dyondza lana kubalevi singalifunda la hi dyondzaka kona. Un'wana ta hi dyondzela Acts a nga yima la nga ti sa mu yimile. Is it Leviticus 23 verse 16? Yes, 16. Is in the Old Testament, isn't it? I think it's the third book. of Moses. The third book. Yeah. No, 1, 2, 3. Leviticus. Then count 50 days to the day after the seventh Sabbath. How many days should we count? ngamangaki amalanga kumele siwakhawunte 50 days, Anna. 50 days The number 50 it means Pentecost. inamba ka-50 isho ipentekoste It means a harvest. ithi i-harvest noma ukuvuna When we read Luke 9 and 10, masifunda kuluke 9 and 10
Jesus says the harvest are plenty, uJesu uthi ukuvuna but kukuningi there is no laborers. kodwa abekho abantu abasebenzayo. Then you shall offer a new grain offering to the Lord. Grain, a new grain unto the Lord. Lord. Count 50 days. Ngicela sifunde ayisayela namfundisi. If any. O abale ko mukapala Acts. Yes, from verse 2 hamba na. Until the day he was taken up to heaven, after giving instructions to the Holy Spirit, to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days. After a period of 40 days, Hannah, Enza kama siku ya 40. kule Leviticus yithi count how many days? 50 days. 50 days, Hannah. Lana lithi after appearing to them. Lana leri endzaka ku a humelele ka vona. After 40 days. Endzaka ka siku ya 40. So uJesu Yesu umakafa loko afa ufe ngePentecost, ife hi Pentecost. the feast of Pentecost. Feast ya Pentecost. Now, amaJuda or Israel bebanama feast ayi-3. Majuda kumbe maIsrayeli abari na mafeast manama. Kuba nalaba amancane lawa. Ibi kuba na lana matsongo. But therefore lawa ayi-3 eyokuqala it was a Pentecost. Kambe I kana mean, it was a lawo Passover. sungula akuri Passover. Then lokuba counter 50 days. Bese mabe count to 50 days. Amata enza akutata a feast of Pentecost. Bese Ulombolo kwezima. bekusoza ifeast ya Pentecost. Or a feast of harvest. Ora ifeast yokuvuna. A counter 50 days. Bese kucounter i50 days. And then after 50 days or that 50 days, Or endzhaku ka 50 days. it was a Pentecost. Akuba kuri Pentecost. Loko hi vulavula hi Passover, Masikhuluma nge-Passover. ila Yesu ayi humesa ka Gibhita Yila uJesu asisusa khona into the eGibhita. promised land. Ezweni elesithembiso. Hallelujah. Hallelujah. Jesu loko afa, Jesus when he died. ife nkarhi wa Passover. Ufe ngesikhathi se-Passover. Laha vanhu abayisa tinyimfu, La abantu bebayisa khona izimvu. timbuti. Imbuzi. Hallelujah. And then Xikwembu xo a xi yisa n'wana wa xona And God himself, he was handing over his own child. as a living sacrifice. Njengesihlabelo esiphilayo. And then after loko Yesu afile, Ngemva kokuthi uJesu se esefile. akuta a feast of Pentecost. Bese kuza ifeast ye-Pentecost. After Pentecost, Emva kwe-Pentecost. kuta a feast of tabernacle. Bese kuza ifeast ye-tabernacle. Yona kuna trumpet. Bese yona kukhona i-trumpet. Ayisehitiseka kahle. Ayikakaphelele. Hi mhaka ku la ka buku ya Acts hi dyondza ka Ngoba kona. la ku-Acts esifunde khona. Loko va yima va langutisa Yesu, Uma bebile bebheka uNkulunkulu loko ya noJesu kati leyi, ayekhaya ezulwini. va chokeka va yima va n'wi langutisa. Babebema bathokeka babheke yena. Ibe seke ku yima tintsumi timbirhi Bese kuma iingilosi ti ezimbili. vulavula na vona. Bese zikhuluma Ti nabo. ku n'wi yimele yini mi hlamala Sithi yini. nimeleni nimangala Hi ini. mhaka ku the way a fambaka hi Ngoba yona indlela hamba is ngayo. the same way a nga ta vuya hi yona. Indlela le azobuya You ngayo. will not touch the earth, Akakwazi ukuthi athathe but you umhlaba. will sound the trumpet. Kodwa kuzozwakala i-trumpet. So there was a feast of trumpet. So kwakukhona ifeast ye-trumpet. So loko yi biwa a trumpet, So mali izwakala icilongo. kuna nkama loyi a vana va Israel Kunesikhathi labantwana a yi baka-Israyeli va vitana leswaku va va hlangana. ngayibabisela ukuthi mabaye It is bayahlangana. the same thing. Yiyo yona When leyo. Jesus will come back, uJesu makazobuya he futhi. will sound the trumpet. Kuzozwakala isicilongo. But this time, Kodwa ngalesi it sikhathi is not everybody asiwo wonke who umuntu is going to hear the lo trumpet. angathandwa ecilongo. Only those Kambe who bona are washed by the blood of the laba Lamb, bangahlantswa yingadi yeshinyimfana. lava va nga ponisiwa, Laba abasindisiwe. lava nga hanyela Yesu. Laba abaphilela uJesu. Hallelujah. Hi vona lava nga ta yitwa Yibo trumpet. laba abazolizwa icilongo. So there will be a feast of the trumpet. So kuzoba nemcimbi we-trumpet. So Yesu ta vuya So uJesu and uzobuya take his church. azothatha ibandla lakhe Yahlangana na yena. bese liyahlangana naye. Hallelujah. Loko vona makwenu wa wena etlela loko va kusuhana ni veka voko, Mama, swi nga endleka swi vona nga ku swi nga endleka Yesu a vuya sana.
Hallelujah. Hallelujah. So Yesu lokabuya, uJesu makebuya he's coming back for his church ubuya zolanda ibandla lakhe to heaven. ukuthi libuyele So he will sound in the so trumpet. uzozwakala isicilongo Kutashoda abantu. kuzoshoda abantu Hikuva ili Yesu ngoba uJesu uthi antisanga kurhula. angilethanga ukuthula Yahambanisa makoti namamazana. Lava nga tlela mbedulu wun'we hi ya teka un'we. abalele phezu kombhedo ababili ngiyothatha omunye Ka Matthew 28. kuMatthew 28 I mean ka Matthew 24, I'm sorry. Matthew 24 Ivula leswi Yesu. ithi Do uthi not Jesu be deceived. ungaganjelwa amanga Loko va ki koho a ni twakala swastikini. mabathiwa uzwakale swazi Ungayi. ungayi Loko swa kula henhla ka yini. makuthiwa bathu phezu kwendlu And usiye vana va wena laha hansi. ushiya abantwana laphansi Afika. bese uJesu Va uyafika tshiketi. bayeke Hallelujah. Don't come back. ungabuyi Hallelujah. Kukotisa answer to our Lord. ukufana nonkosikazi kaLoti Ibhayibheli langutise ndzhaku. Bibele lithi wabheka emuva And then miri wa yena wu cinca wu fana na munhu. umzimba wakhe watshintsha waba So when Jesus will come back, so uJesu makezobuya the same Christ who died on the cross, uKristu yena lo wafe he sibambanweni died as a savior. wafa To save our lives. ukuthi azophulukisa impilo zethu But when he will come, so lokho ata itasuka ka vusavior. uzosuka ukuba A grace itahela. ubusa uzophela Loko se hi mukuma le, mase simthole he will esulwini be a judge, uyobe angujaji mahluleli no longer a savior. no awuzoba ngasesenguye ngumlamleli Hikuva loko a suka tilweni, ngoba mayesuka emhlabeni a nga ri Yesu, ngakujesu but was a word. kodwa wayeyilizwi When we read the book of John 1 from verse 1, John 1 from the verse 1 Bible said that in the beginning, Bibele he lithi eqaleni yena was a word, wayengilizwi and he became flesh. and then waba So yinyama atilweni abamthini tani Yesu esulwini mfowethu. akumazi Vito ra yena, njengojesu vito ra yena yena rito. igama lakhe Loko nguyise Xikwembu xi tumbuluxa swilo, ujesu he maketshintshisile used him to speak. usebenzisa yena ukukhuluma A xi zanga xi endla khampani akazange enze ikhampani ya ku endla light, yokwenza i-light but xi yo vulavula. kodwa ukusebenzisa That is why the book of Proverbs chapter 18:21 Proverbs 18:21 yi ri ka ririmi ra wena ku na vutomi na ithi kufa. emlonyeni wakho kunokuphila When you nokufa. speak, you use him Ma ukhuluma usebenzisa to yena create everything that you need in your ukuthi life. udale yonke into oyidingayo empilweni yakho So Jesus will come back ujesu uzobuya to rapture his church. ukuthi azolanda ibandla lakhe Idakika mina uzothatha umfundisi ani swi tivi wena, angazi but ngawo mina I am ready. umfundisi uready Ku na baba un'wana khona omunye ubaba a nga khanga ve ready hi ku fa. ukuthi wayeready ukuthi makafi Simeon. uSimeon Simeon, the prophet Simeon. Simeon. Simeon umprofeti Ibhayibheli a byerile ku ri a nga kala nga fi na nga n'wi vona nga mboniso. ukuthi Bibele limtshela ukuthi angeke azafe angabonanga Se ubusika loko Yesu a tswariwa so uJesu makezalwa hi September, around September, ngoSeptember during October, khona a ku ri lapha nkarhi wa ku amukeriwa ka vana. kwakuyisikhathi sokuthi kwamukela abantwana Maria na Joseph va famba na n'wana. uMaria noJoseph bahamba Se loko a nomama fika n'wi khoma mprofeta, bese makefika embambo va hlamala leswi a swi khulumaka ka n'wana. bamangala into ongayisho emntwaneni A ku u nga n'wi tshiketa nandza wa wehe a wathi famba. ungamiyeka Hi indoda ndlela yakho yin'wanyana ukuthi se u nga n'wi afe tshika ni fa. so ungangiyeka ukuthi ngife ngamanye amazwi U nga n'wi teka hi ku se ni vonile mponiso. so ungangithatha ngoba sengimbonile ubusisi Bazala nkulu vanhu va ka va nga ready ku fa. kunabantu abangekho ready ukuthi mabafe Ku na vanhu va ku tala va nga ri ready ku ri va nga fa. kunabantu abangazilungiselelanga I va mani lava vo va ready ku ri va ukuthi nga fa nyama. bayingaki abantu ukuthi Hi ndlela leyi nyama yi chavaka hi yo ku fa. Hi ndlela leyi nyama yi chavaka hi yo ku fa. indlela liseka ngayo ukufa Ya tsundzuka sweswi ntsena ka meseji wa nyamuntlha. uyokhumbula namhlanje kuphela kumeseji wanamhlanje Bafundisi khulume hi ku fa. uthi umfundisi ukhulume I va mani lava vo mina ni ready ku ri ni nga fa nyamuntlha. bayingaki abangathi baredi ukufa namhlanje And what? Byela makhelwana wa wena ku ri va ri ready na. tshela makhelwane wakho ukuthi bathi redi na Ma tiva ku ri ni chavisiwa hi yini? uyazi ukuthi sisabiswa yini Na voko ra admin a ni ri vonanga ri valaka swa ku va ready. nesandla se-admin angisibonanga
bathi ba-ready. So what about the church? Nabo-chairperson. Nitemini vamani lava va ready ku ri va nga fa. Abangekho ba-ready ukuthi bangafa. Nyamuhla. No. I'm not saying ku ri u ta fa. Angisho ukuthi uzofa. Ningo how many are ready? Bangekho ba-ready. Okay, lava vango ava ready ku ri va nga fa va tlakusi vona. Hallelujah. And vanhu va ku ri a ri foni ri rhandzela yini? Yes, ngithandela nokufa. U ready? A wu ready? Ya fika. Hallelujah. So that man is saying, I'm now ready. So leyo ndoda ithi sengikulungele. Hallelujah. And mativa ku ri why mi nga ri ready? Uyazi ukuthi indaba A mu swi tivi ku ri ningazikiselanga. a tilo ri fana na yini? Anazi ukuthi izulu lilinganiswe nani. Loko a mo swi tiva ku ri tilo ri fana na yini? Kube kakuwukuthi niyazi ukuthi izulu lilinganiswe nani. Moses siku rin'wanyana kombelile ku fa. Moses ngelinye ilanga wacela ukufa kuNkulunkulu. A ku ni teki. Wathi ngithathe Hikuva hina a hi fi ngoba thina asifi but ha changiwa. kodwa siyashintshwa. A twanana ne? Siyazwana ngithi. It's like ni ta hi BMW. Kufana nokuthi ngize nge-BMW Se ni fika ni huma. bese Ni ngiyaphuma nghena ka Volvo. bese ungena ku-Volvo. Ni yo cinca boat ya ku tshama ka yona. So ngitshintsha umzimba engihlala kuwo. A Bible ni mu dyondzisile last year. Bhayibheli Ka lifundisile book la ya Isaiah 26. ku-Isaiah They 26 shall our dead body ukuthi umzimba wethu ofile shall live in him. uzophila ngakuwo. No longer us who is living. Hayi thina akusase yithi Lo esiphilayo. akala ka nga la kufa. Lo ongafuni ukufa Ifile vela nga ha ri kona. ufile vele akasekho vele. Hallelujah. Lo nga akala kufa, lo nga tlakusa voka hi wehe. A twanana ne? Siyazwana ngithi. Lo nga tlakusa voka ku mina ndzi va ready ku fa. Lo ongazange aphakamisa isandla ukuthi angikho ready ukufa. A hi yehe lwena. Akusuhuyo ofile. Mu vutisi ku u za u va ri ready hi mhaka vona. Mbuzo ukuthi awuredi ngenxa yani. Hallelujah. So nyamuhla ni lava ku vulavula hi moya lowu kwetsini. Namhlanje bengithanda ukuthi sikhulume ngomoya ongcwele. Hallelujah. We speak about the Holy Spirit. Sikhuluma ngomoya ongcwele. The Bible says you shall count 50 days. Bhayibheli lithi And uzokhawula then amalanga the awufile. feast of Pentecost shall come. Bese ifeast ye-Pentecost izofika. La hi nga dyondza kona ka book ya Acts. La sifunde khona in the book of Acts. Hi laha ku sungulaka kona a New Testament. Ila kuqala khona ibhuku le-New Testament. Jesu la uJesu lana i na vadyondzisiwa va yena. unabafundi bakhe. It was after 40 days of his death. Kwakusemva kwamalanga awu-40. A ni ri hala ka Leviticus we shall count 50 days. Angithi kuLeviticus uthi nizobala So la amalanga Bible yi byela ku ri after 40 days of Christ. so manje izwi lisitshela ukuthi emva kwa-40 days kaKhrist Se va provile ku ri Yesu u pfukile. sebephrovile ukuthi uJesu uvukile. Because that it is the greatest message. Ngoba That message lawo umlayezo omkhulu kakhulu ukudlula yonke imilayezo. hikuva loko Yesu a nga pfukanga Ngoba uJesu ngakabe a ngavukanga. hi ta va hi nga na matimba ya ku yima hi Ngabe chumayela. asinginawo amandla But na matimba hi mhaka ku u Kodwa pfukile. sinamandla ngoba uvukile. Imeseji leyi u chumayela. Umeseji esiwushumayelayo. Hallelujah. Hallelujah. So after 40 days, Ngemva kwa-40 days Jesu i byela vadyondzisiwa va yena, uJesu utshela abafundi you bakhe must go to Jerusalem yanani aJerusalema and wait for the promise. miyarinza xithembiso. It was after 40 days. A ku ri endzhaku ka And 40 then they days went to Jerusalem ivi va ya aJerusalema into the upper room. eka room ra le And then they henhla started to pray. ivi va sungula ku And then khongela. after 10 days, Endzhaku ka 10 days loko hi hlanganisa 40 days loko hi hlanganisa 40 days plus 10 days, plus 10 days it was the feast of a tabernacle. ku ri feast ya And tabernacle. therefore the Holy Ghost came. Ivi moya wo kwetsima And hi ana. Bible, Bible says wu tate vanhu hinkwavo. uqalise bonke Loko va abantu langutisana, a babebhekana va vona ndzilo babebona umlilo ka un'wana na un'wanyana. omunye nomunye. There was a sign of the fire. Bakunophawu Their tongues. lomlilo They were nasemlanyeni wabo. speaking in other tongues. Babekhuluma ngamanye It was amazwi. after 10 days. After So when 10 we days. take 10 days plus So 40 days, mawuthatha 10 days plus it 40 is days equal to 50 days, ilinganisa which
which means this one was a Christ. esho ukuthi lona Lo abakhulume ngaye for 4,000 years, centuries. for 4,000 years Ukuthi uzoza. kuri So itala when he came, so he lokafika fulfilled every prophecy ifike atatisa prophet rin'wana na rin'wana of the Bible. ra bible Hallelujah. He chekiwile hi Peter, hi Pilate. it was checked he was By checked Herod. na Bakuma leswaku he is worthy and then bathola ukuthi to ufanelwe be sacrificed. ukuthi makahamba So yabona, ayokokotela Yesu itanimsimweshe. so ujesu ukuthi So akimshini indlela enqanyana amsaba. ngamanye amazwi umhlaba Ube na 10 days. ube namalanga u-10 Unganawona ukulu bya Xikwembu. ungenawo ubukhona bukankulunkulu noma Hikuva Yesu loko a thlandlukati leyi. ngoba ujesu Molo kwetsi miteke 10 days. umoya ongcwele uthatha And then he amalanga came. ayishumi ukuthi eze Atatata kereke. bese azogcwalisa ibandla Hallelujah. Yesu angasungulanga kereke. ujesu akaqalanga ibandla But molo kwetsi mhela ngasungula kodwa kereke. umoya ongcwele wuye oqalisa ibandla Kuchumele Peter siku ra yi-1. kuye kwashumayela upeter 3,000 yabantu baponisiwa. 3,000 wabantu bese bayasindiswa Raumbirhi 4,000 yabantu baponisiwa. 4,000 okwesibili After basindiswa that, the Bible said that every day emva kwalokho ibhayibheli lithi ngawo wonke the amalanga believers were added. abantu abakholwayo bebegcwaliswa Hallelujah. Hallelujah. So Jesus promised the Holy Spirit. so ujesu uthembisa umoya ongcwele Yesu bangibonile lokho athanduka ngakabuka ujesu bathi bambonile makayezulwini and akholwa basibona kabuka Acts. futhi siyakholwa ngoba siyabona laphayana kuzenzo Aya katatana. aya ezulwini kubaba Langa tshama kona ka voko ra ka right. la alahlela khona ngakosukunene So after kukankulunkulu 10 days the Holy Spirit came. emva kwa-10 days makwenzima idile So there were 120 people. so a ku ri na vanhu va 120 Loko hi dyondza ka Leviticus masifunda kubalevi va vulavula hi new grain. bakhuluma ngegrain entsha Ka testament leyi yintshwa ka Acts. itestament entsha That new grain, leyo grain entsha it was 120 souls that were dedicated themselves to abantu serve Christ. abayi-120 bebezinikele ukuthi bakhonze unkulunkulu It was a free will offering. umnikelo wesihle Laba abatinyikela ka Yesu laba bebezinikela kunkulunkulu ukusebenzela uJesu. kuri va tirhela ehosi yesu Hallelujah. Hallelujah. So when the Holy Spirit came, so makwetsima loko ata he baptized them. ifike ababhabhatisa Hi moya wo kwetsima, ngomoya ongcwele hi moya wa matimba. ngomoya wamandla When we read the book of Luke chapter 3 verse 16, masifunda kuluke chapter 3 verse 16 the Bible says, bible lithi he who is coming, yena lo he ozayo is mightier than I. unamandla ukudlula He will baptize you with the fire. uzabhabhatisanga Because John was baptizing you with the water. imhaka john abhabhatisa hi manje So any baptism, so ukubhabhatisa okunye nokunye ngoba iBhayibheli ikhuluma nge7 baptism. ngoba ibhayibheli likhuluma nge-7 baptism But sheshi la vulavula hi moya so kwetsima. manje I want to speak about the Holy So Spirit any baptism, so baptism yin'wana na yin'wana murder is to die. yi ku yi dlaya So Jesus, that body of Jesus, so emiri wa yesu lo anga hukuma ka Maria, lo a wu thole kumariya akufanele ufa. bekumele ukuthi ufe Se upfuka, bese uvuke upfushwa hi moya bese kwetsima. uvuswa ngumoya ongcwele Hallelujah. That is why our dead body, yingakho umzimba wethu ofile lo uchabaka kufa, lowu usaba ukuthi masife ufanele ufa. ufanele ukuthi ufe Se upfuka ka moya kwetsima. bese uvuka kumoya ongcwele Hallelujah. Anyama ya chaba kufa. inyama iyakwesaba ukufa Amkhula kana 120 years. umkhulu ona 120 years Loko hi ta kombela leswaku mundzuku ufa, makungathiwa sicela ukuthi kusasa usishiye anga ku nyika nhlamba hinkwayo. angakuthuka ngayo yonke inhlambe khona emhlabeni Anyama leyi ngoba inyama le ayilavi kufa. ayifune ukufa Anyama leyi nyama le ayilavi kutwandzana. ayifuni ukuthi izwe indlala Anyama leyi nyama le ayilavi kuneriwa hi mpfula. ayifuni ukuthi inethwe yibhulu Ayilavi xirhami, ayifuni ukuzwa amakhaza ayilavi mumu. ayifuni ukuthi Loko lamungu ya ikushisa complain, makushisa yi iyacomplain tsundzuka winter. bese ikhumbula Hi uwinter winter yi tsundzuka summer. ngewinter ikhumbula usama Loko fika August yi zonda August. makufika u-agasti bisiyizondi Our u-agasti flesh. ngoba inyama amen
Hallelujah. Se Yesu aku So uJesu kumbe uthi iBhayibheli yiku noma iBhayibheli lithi loko mifukile na Yesu manifukile noJesu lavanini leswi swi nga la henhla na yena. nani okuphezulu naye. That is the Bible. iBhayibheli lisho njalo. Hallelujah. Hallelujah. So when we eat the Holy Communion, So masidla isidlo iHoly Communion ija Yesu sidla uJesu hikuva la nga pfula kona mfundhisi ngoba la umfundisi ivi avule kusukela sweswi mi ta dya nyama ya ithi mina. kusukela namhlanje So nizodla this is a hard doctrine. so bathi le doctrine inzima Yojonjani inyama ye. iyedla So iBhayibheli labo kuqala bathlelela so ndzhaku. iBhayibheli lithi abantu abaningi babuyela emuva Sekusala few. bese kusala So into Jesu abavutisa. bese uJesu Manisalele yini? yini na yini Vanhu swa ku wena na marito ya vutomi. bathi ngoba wena amazwi wakho ayingqina phakathi Swa ku a hi mina ni nga mi vitana na. athi akusiyimi yini engibizile A ku un'we ka n'wena. athi omunye kimi You will betray me. uzongibhetheya. Hallelujah. So amzimba ya hina leyi. So imizimba yethu le U vona hi winter. ubona ngewinter Ku ta ntsena ti believer. kuza kuphela laba bakholwayo Loko ta titimela. ngoba kubakhaza. Hallelujah. 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 So the Holy Spirit So moya wokwenzima is a great power imatimba lamanene that come to murder our flesh lamataku matadlaya nyama ya hina so that we may live in him. ukuthi siphile kuye. Anini Yesu file. Angithi uJesu ufile Aphuka ne. wavuka ngithi Loko afa Yesu. bese makuyafa uJesu Na now. Sifile ka yena. ngomthetho sifile kuye. Hallelujah. And then aphuka. Mavuka Na ngabo pfuka na yena. nathi sivukile ngakuye. Athela Yesu. Bese futhi uJesu Loko athlanduka atilweni. makahamba ezulwini Because he said, ngenxa yokuthi uthi abide in me uthi hlalani kimi and I in you. nami ngakini. So thina sihlezi kuJesu. So yina ithamile kaYesu. Lo muntu umbonayo la kimi. Ulongo umonaka ekemi. Na thayile. Nathayika Rilenzeni ka Yesu. uhlezi And then kuJesu. Yesu Bese yakaphuka ya act. La ebhukwini Chapter lasenza. 1. Chapter 1. Hallelujah. Athlanduka Ayezulwini. ayatilweni. Ayezulwini. Se ngifamba na yena. So thina sihamba naye. La amsabeni a ha ri La kona. emhlabeni asisekho. Hina hinkwenu ka ponisiwa. Thina sonke sisindisiwe. Hi tshame ka voko ra right Sihlezi ngokwesokumnene of our Father. kukaNkulunkulu. When you accept Jesus, Njalo mawamkela uJesu. va tsala vito ra wena Uyalotshwa igama lakho atilweni. ezulwini. So loko Sathani a ta, uSathane i makeza ta ta xanisa nyama leyi. uza ezohluphekisa Leswaku why inyama yona yi file na Yesu. ukuthi kanjani wena ufile Hi mhaka ku time is coming. ngoba isikhathi siyesa Ya ku hi famba na Yesu. ukuthi sihambe noJesu. Yesu ta vuya ta teka kereke. Jesu uzobuya azolanda ibandla lakhe Mara kereke yi ready. kodwa ibandla alilungisanga. The church is not ready. Ibandla alilungisanga. Hallelujah. Ka buku ya Luka chapter 10. kuLuke chapter 10 Va vuya vadyondzisi va tsakile. abafundi babuya bejabulile Se va tshama na Yesu. bese behlale Va noJesu. nyiketa a report. Bese Va banikeza hey loko hi ku fire. bathi masithi fire A vanhu a vo ward mo. abantu hayi bebawa nje phela Lava ku vabya va hanya. abagulayo Vo kala va nga vona va vona. abangaboni bebebona. Se Yesu a ku ni vona Sathani awa. Jesu wathi ngibona uSathane ewa Loko ni mukarhi mo endla swoleswo. mani lokhu lenza lokho Se ku mara mi nga tsakiseni leswo. bathi kodwa ningakujabuleli lokho. Se vafundhisi va tivutiso Bese kanjhani. abafundisi bebuza Hikuva ukuthi leswi komba kanjani leswaku I'm anointed. ngoba lokho kubonisa ukuthi sigcwaliswe Loko ni ngamandla. ku ta. Mangithi Se vanhu va wa. abantu bayawa kanjalo Then kanjalo. kuyakhomba ukuthi mi biziwe. Then it shows that I am called. Uma nithi fire. Loko nikufaka Bawa abantu. bantu bawa Bazijabuliswa thina. yina Usho kanjani ukuthi singajabuli? uvula njani ukuhina Eh. akuha Mi nga mana mi tsaka hi sweswo. Ningamane Ma tsakani ku mavito ya n'wina ma kodwa tsaliwile ebukwini ya vutomi. Elo Sathani wa kota ku vona futhi uSathane uyakwazi leswaku vito ra wena ri kotile. igama lakho likhona ezulwini yini. Futhi sa Job Buza uJob va teketela swilo swa yena hinkwaswo. bathatha izinto zakhe Miri zona wa yena wu ve affected. umzimba wakhe wawulimazekile But it didn't touch his soul. kodwa umoya wakhe Hi mhaka wakhathile ku moya wa yena a wu nga ri ngenxa kona ka yokuthi Job. umoya wakhe wawungekho kuJob. Amen.
So Jesus will come. So uJesu uzoza Nalaba bangafa nalabo kumbe abafile badawe kuloyiwa noma sebeloyiwe mara mabaponisiwile kodwa besindisiwe badawe car accident mhlawumbe yi-car accident bajiwe tingwenya badliwe yingwe loko swi nga ponisiwile kodwa uma ukuthi loko dyondza ka buka Revelation masifunda laphaya yi kuRevelation misava ku ta va hlantswa hinkwavo. umhlaba uzobahlanza bonke. Hallelujah. Hallelujah. Johnson ka Philippians chapter 1 verse Asiyeni 20. kuPhilippians chapter 1 verse 2. Matthew 26 verse Matthew 7. 26 verse 7. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mina Mina ni ready ngiredi ku ya kaya. ukuthi ngiye ezulwini. Loko ni nga ready, Ngabe bengingekho loko ready. va yimbelela risimu leri ngo I'm going Bekuhlabelela home. njengoba ngumfundisi. I'm going home. I'm going home. I'm going home to die no more. Tinsimu leti yimbelelaka vo Mnghobe letiya ta- Nomhlabeleli wasemgobeni. a hi ngo dola u ri ka funeral u ri yimbeleli Asithi zolo leswaku wena a wu nga ha ta fa. ukhulile ukuthi You wena were uzokufa. prophesying over your life. Bese uprofetha phezu kwempilo But yakho. here Sunday come, you are no Kodwa longer Sunday wena ready to uyeza die. wena ukhoreka ukufa. Marizolo, Kambe Ntombi, emngcwabeni, emgcwabeni, a wu ka u nga ta fa. awuyimelela Namuntlha wena i Sunday, you kuphela. are not ready. Mara Sunday namuntlha wena awulungekanga. Se Satan loko swi ku a na opportunity xi byela Satan xo a vanhu va vona va vuyelaka va ready. So uSatan bangana opportunity uya kuJesu athi ubheka abantu bakho abekho ready. Hallelujah. Hallelujah. That is why bazalwane Ikokwalawo ka bazalwane Yesu kuJesu i teka mavito ya hina matsalwa tilo uthatha amagama ethu walokwa a hi telanga mucato la asizelanga umshado. a ni ri nga chadanani Angisho ukuthi ningashadi. mara hi Nishadi. telanga mucato la Kodwa asizelanga umshado. a hi telanga mintirho la Asizelanga hi umsebenzi. tele ku teka tirhela Yesu Size sisebenzele uJesu. hi ku loko no mu tele a ntirho Ngoba masizele umsebenzi. mu nga bela toyitoyi mundzuku Ningamshaya into ukumfundisi mina ngisukule garage uthi mfundisi mina ngiqale mara garage. ngisetirho Kodwa ngisekumanje angikaze ngasebenza kusukela. melo ku tala u vabya Kodwa mawuze ugula ni ku khongelela u nga hanyi ngithandazela a hi ungaphili. mina ni va ka disappointed Akusi umfundisi oba disappointed. i Yesu. uJesu uqobo lwakhe. Amen. Hallelujah. Hi, Johnson. Asifundeni. Philippians 1 verse 20. Yes, from verse 20. According to my earnest expectations and hope that in nothing I shall be ashamed. In nothing I shall be. Ashamed. Kungasilutho la ngizohlazeka. Loko swi ku ni tamela Bibele ni rhendzelekela na yona Swazi yona liya ya Xichangani kumbe ya Xizulu ya ku tlhela yi tshuka yi khavhariwa hi ntima. I'm not ashamed. Mami bambe iBhayibheli lami ngeSwazini angiphathwa ngamahloni. Hale ka n'wina Red and black. ya hale ya n'wina ya xilungu na laha hi Xisuthu ni Xichangani ni Zulu yi ri black yi ku red. Ngikhuluma ngaye It's yesizwe. not a diary, You it's black a Bible. and red. Paul says, I'm not ashamed. Phela uthi anginamahloni. But with all boldness, Xivindzi ne? as always. Uh-huh. So now also Christ will be magnified in my body. So yes, ufana dzunisiwa ka mzimba wa So wena. uJesu kwamele Because your body is a temple of God. At work, Christ must be glorified. At home, Christ must be glorified. In your community, Christ must be glorified. With boldness. Whether by life Kumbe na hanya. or by death. Ni loko ni file. Yebasa loko uziyamkela Yesu. I'm telling you. Try him. You never fear death. Angeke usaba Hikuva ukufa kufa kuhluriwile. ngoba ukufa kwethu Ube chavi nchumu lexi nga angeke hluriwa. uzusabe into eyahluliwe. Khuveka. 21. For to me, Eh. to live is Christ. Ka mina ku hanya i mani. Ngoba kimi ukuphila kuKristu Ayina. asiwufundisi. Hey. And to die is gain.
Alokunifa wogaina. Ukufa inzuzo. Imano ophela ngala ukugaina la. Ubani ongafuna ukugaina la? Because if you fear to die, Ngoba mawusaba ukufa, it means you will never gain. kusho ukuthi awukwazi ukugaina. 22. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor, yet what I shall choose, I cannot tell. Leswaku ni nga hlawula yila ni swi tivi. Ukuthi ngingazikhethelani angazi. Hallelujah. Amen. Hi mhaka ku a vutomi ra mina Ngenxa yokuthi i impilo yami gain ka community, igain ku community but inzuzo. it's a gain to me. Kodwa inzuzo kimi. Mara ka vanhu lava va khongelelaka, Kodwa kubantu ka engibathandazelayo, vanhu lava va chumayelaka, abantu engibashumayelayo, it's a gain for them, inzuzo kubo. for me to live. Ukuthi mina But when I ngiyaphila. die, Kodwa mangifa, for me, ukuthi mina it's a gain. inzuzo. Amen. Hallelujah. Amen. Seyiphelile na. 23. Asike sizwe ukuthi uthini ngoba imnandi. For I am hard pressed between the two. Anisitsho ngayimapwika ko ka Ngoba ku ngiyacindezelwa, angazi ukuthi ngibe ngapha noma ngapha. Yes. Having a desire to depart with Kumina. and be with Christ, which is far better. Yes. It's better Hayi. if you are born again. Mawuthi usidisiwe. Because the Bible says the book of 2 Corinthians Ngoba chapter 5, iBhayibheli kubaKorinto wesibili chapter to 5. be present in our body, in my body, Lithi ukuba khona is to be emzimbeni absent ukuthi from the presence of God. ebukhoneni To bukaNkulunkulu. be present with the Lord Ukuba khona noNkulunkulu. is to be absent from my body. Ukusuka emzimbeni You wakho. cannot be in the body and Awukwazi in ukuba Christ emzimbeni in the uphinde same ube time. noNkulunkulu ngesikhathi esisodwa. Jesus. Hallelujah. You going full. 24 says, nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Amen. Ngiyamuzwa umfundisi la. Umfundisi la uthi uma ngiphila ngiphila la nina nje. Mfundisi iri loko ahanya ihanyela yina. Hallelujah. Ukuphila kwami ngiphilela bani? Kuhanya kamfundisi ihanyela yina. Asiyeke isifundele lenye futhi mina. Ayibeke one futhi. Kusengathi ngabetha namnyikelo Ukuthi sesizobiza umnikelo ngoba umfundisi uphilela nini. Matthew 26 verse 7. Matthew 26 verse 7. Landani umfundisi lo la. Ngazi ukuthi use-ofisini azosifundela. Barilandzani umfundisi lo. Verse 7. Okay, yes. Muyeke. A woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil, and she poured it on his head. Now, oil represented the Holy Spirit. Anna. I-oil That is why when we irepresent ordain the pastors, we pour them oil. yingakho masigcoba abafundisi sisebenzisa i-oyila. Kubek. Noma uhlezi akunankinga. Naloko uthame hansi it's fine. And she poured it on his head as he sat at a table. Verse 8. But when his disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste?" Verse 9. For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor. Verse 10. But when Jesus was aware of it, he said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a good work for me." Verse 11. For you have the poor with you always, but me you do not have always. Verse 12. For in pouring this fragrant oil on my body. Atwenini Yesu ne kurini molo kwenzima. Asizweni uJesu ukuthi uthini ngomoya ogcwele. Verse 12. For in pouring this fragrant oil on my body, Yes. she did it for my burial. Now, she did it for my Wenzela ukufa kwami. amunangangwabi unangafanga ne. Umfundisi angangcwatshwa engakazi. So now, la Yesu iri this oil
La uJesu It was uthi for my ngale burial. yayingokufa kwami noma Molo kwetsima loku ata ka Yesu. Umayengcwele makeza He kuJesu. was coming to bury him. Wayesa azomngcwaba. So molo kwetsima loku ata ka munhu. So umayengcwele makeza kumuntu Itela akutata ngcwaba. uzela ukuthi ezongcwaba. So loko va mchela molo kwetsima. So makufakwa umayengcwele The oil. i-oil It was a baptism to him kwakubhabhadiswa kuye before he can go to the cross. ngaphambi kokuthi aye esiphambanweni. His flesh Inyama was yakhe supposed to be crucified. kwakumele ukuthi iyobethelwa. Remember, Khumbula anyama ayilavi kufa. inyama ayithandi kufa. Ni vona ni vanhu va ku tshembeka laha. Ngibona nabantu Va tlakusa abathembekile mavoko va ka I'm not ready to die. baphakamisa izandla bathi Na angifuni Yesu ukufa. loko a fanele a ta fa. kaJesu bakumele A ukuthi afe. khomelile ku nga ku xinwele lexi ngo fambela kule na uye mina. wathandaza ukuthi Se a tlhela a khongela a ku but bese let your wathandaza will wathi be done. kodwa makwenzeki intando A nyama leyi Yesu a ri ka yona inyama a yi nga leyo lavi ku fa. yayingafuni A ukufa. nyama leyi Yesu a ri ka yona inyama wayekuyo a yi attracta titrabula tinkingha. beyivumela ama-troubles ukuthi maweze noma inkinga Because Jesus was 100% ngoba man ujesu wayengumuntu ngokuphelelisiwe and 100% God. futhi angunkulunkulu Yiri ngokuphelelisiwe. Bibele a nga yi tleli. Bibele lithi akalali Kungaphutshela. noma ozeli Mara Yesu kodwa hi ujesu mi kuma ka xikepeni a etlele. thola esikebheni Why Yesu esele a etlela? kungani ukuthi ujesu elele Because ina nyama ya ngoba Maria. unenyama kamariya Hinkwenu la ka nyama ya Maria. thina sinenyama kamariya Loko hi ehleketa hi ka hi nge humeleli. asicabanga ukuthi angeke Ehleketa ku fana na Maria. sicabanga ukufana Loko hi ku hi ta khomiwa hi mavabyi hi pasele ka winter. ngoba sikuwinter Hi fana na Maria. sifana nomariya Loko hi chava a swivhunguvhungu masisaba iy'vunguvungu hi fana na Maria. sifana nomariya Mara loko Yesu kodwa ujesu safile sekefile a pfuka evuka safuze ba wa yena. bese efuza uba Kuna swilo leswi fuzaka baba wena. kunezinto lezo Mara kuna swilo leswi fuzaka mhaka kodwa wena. kunezinto fuza Loko chava kufa mawusaba ukufa fuze mhaki ufuze Maria. umaki umariya Ufuze gogo Eva. ufuze kako Ufuze gogo Eva. Hallelujah. Mara loko utatwe mono kwetsini. amagqwesa ngubayagcwele Ungena ka Simeon. ungena kusimiyoni Simeon. bese uSimiyoni Aboyi. bese athi hayi Ungatshiketa ni family. ngekeni ngife Se ni swivonile swa ngoba misava. sengibonile komhlaba Famile ka tinto ta ka. ngihlalile endaweni esikhaya Tikhomile tivhelu ta timali ngibambile hinkwayo. amavelu wemali Mara ka nkarhi wa kodwa sweswi. ngalesi sikhathi Nkarhi lowuya. ngalesi A moya wa sikhathi gogo Eva. wayenganguko A wu ha ri koho. Sungula moya lowu nga pfuxa Yesu ku feni. Loko ku nghena wena. bese mawungena wena A wu nge chavi ku fa. angeke usesaba ukufa Se i ri Jesu la. bese ujesu uthi la This oil ngalo was oyile poured upon me lifakwe phezu kwami for my burial. So when the Holy Spirit comes, He comes to murder you. uza ezakubulala That is why ngakho-ke amona loko u ri na wona. umona mawunawo It's a ghost. umoya Fela swoho. isipako Hi file na swona ka Yesu. singenakho nojesu A ku dakwa. ukudakwa Hi fena roho ka Yesu. singenakho kujesu Loko hi pfuka nasivuka hina thina na Colin Black Label. Oh, tivani. asazani Se hi file ka Colin ngoba Black Label. sifile ku-black Leswi level se ni swi lavaka. loko Ni sisifuna lava leswa le henhla. sifuna kuphezulu A ku delela. ukudelela Ni ku ndwavile. sikungcwabile Ungcwabe hi moya lowu kwetsini. When the Holy Spirit comes, umoya i tela ku tata lahla. usesana A jelase. unezijelasi A vuloyi. ukuthakatha Munhu a lwalwa na ntukulu wa yena. A nga ti endli yise. akazenzi uyathakatha Haleluya. A ku ta kerekeni hi ti-shift. kutekerekeni Leswi ngwavile leswiya. isigcwabile A sigcwabile kuwara. ukuwara Swa ku mundzuku ni ya dya yini? ukuthi kusasa Ni ya mbala yini? sizogqoka Leswi ini this week ni nga mbala xa white. this week Next week mara loko ya kerekeni ya gqoka yini? next week bangifuna ukuya Moloko tsima loko a fika o lahla. bangona bangafika A uyalahla ku feyila. ukufeyila Kala misaveni. okwela When the mhlabeni Holy Spirit comes, kodwa umangcona He mawuze buried them. uyagcwaba Swin'wana swi sale Gibita. akunekusele egibhithe Loko Yesu ujesu a hi susa Gibita. asisuse egibhithe Hallelujah. He gives you a new life. usinikeza
He impilo gives you a new entsha. beginning. Ukunikeza When isiqalo you read esisha. Exodus Mawufunda ku- chapter Exodus, 12, chapter 12, the Bible says, Bible ithi, this month ngale nyanga, shall be the beginning of month. izoba ukuqala Awuyimele January uta celebrate. Awuzolinda uJanuwari futhi Nifile hala ka January. Hey! Nifuka hala ka Abib. Ufile ngapha futhi. Amen. Loko kufa kuta kukudafa. Ukufa makufa ukuthi uzofa. Famba yalanza kokwani masireni. Iya uyolanda ugogo wakho lapha Lokuba emathuneni. mlandu utafa. Mawungamlandi uzofa. Ukuvela sonifile. Basusa uthi ngifile vele. No, bada die. Already I'm dead. ngoba ngifile. Ani masireni. Angiyi Ibaka emathuneni. kumina ination Ngoba isila. mina ngifile. Mutama mkuma asira suka a waterfall Ria Moy Fontaine. Uke wabona ithuna lisuke waterfall ye Mooifontein. Sifile nkwaso. Konke kufile. Angasuku kufeni. Ngeke ngisuke kufeni. Nikhela niya kufeni. Bese ngiyi. Amunifakangwe. Umuntu ufaka kangaka. Utomini hanyaka. Impilo engiphila. Paul says, Uphawula uthi ni hanya nzeni ka Kristu. ngiphila ngaphakathi kukaKristu. Amen. Hallelujah. Makamana madimoni matanu usiku manhlimba Amadimoni angeze azomhama ebusuku. Amen. Kodwa mina Nifile. file. Holy Spirit Moya ongcwele has murdered me. The ungibulalile. life I'm living, Impilo I engiyiphilayo just live it for Christ. sengiyayiphila ngiphilela uKristu. Anelo kuna hanya. Ngoba mangiphila Anti endlela swamene. bengizenzelo kwami. Senifaka swamene. So ngifa kuko Sele kwami. sibishitira. So lokho engikusebenzayo Ndlela Kristu. sebenzela uKristu. Hallelujah. Ah, yimeni blessed. Asimeni ngeenyawo. Kunezinto okumele uzingwaba There empilweni. are things that you need to bury in your life. You must bury your failure. Kwamele ungcwabe ukwehluleka kwakho. Van'wani vanhu hambi va khongela. Abanye bayaloya noma bethandaza. Ukuma lavanhu va ngambala ko va saseka ku ya manje lexiya a xi mu faneli. Uthola ukuthi Ambilwini ya abantu yena. bagcoke babathi ya lokhuya akumfanele. That is why loko no tisani timbilu ta n'wina la. Yingakho mangathi lethani inhliziyo zenu la. Va van'we va luna le ka sinkli gape le tlo di. Abanye angeke nize nizoshiya inhliziyo zenu. Re ka be le dipilu tse di ngata mo. Hey, singaba nenhliziyo eziningi la. Ubona umuntu aqala ibhizinisi uthi ya uzowa. Ubona umuntu asungula business ukuya itawa. Ikulowo yakho lowo. Uyathakatha. Ubona n'wana wa antiwa wa kuma ntirho. Wo wa nga kumi ntirho. Why wa an'wana nga wu kumi ntirho. Uthi Ikulowo yakho wena lowo. umsebenzi uyathakatha unjalo. Hallelujah. Amen. Hayi tlakuseni mavoko ya. Phakamiseni izandla zethu. Thank you Jesus. Wabona ni endle xi a example ya kahle loko lava va ngo va ready hi kufa a ku lwanga ready Uyabona ngiyenza umzekelo omuhle ngathi already lava ukuthi byela makafa. molo kwetsimi ku molo kwetsimi a nyama ya mina yi ni endlise xihoxo Ufuna ukuthi uyotshela umoya ongcwele ukuthi inyama yami ingenzisa iphutha. mina ni ready Mina ngizilungiselele. hikuva ka wena I walk Ngoba In you kuwe I walk. ngiyahamba. The Bible says in the book of Galatians chapter 5 verse 16 Ngoba ku Galatians chapter 5 walk verse in the spirit and you shall not fulfill the desire of the flesh. hamba. Amen. Ku chava kufa Ukusaba ukufa. a ni ri loko chava kufa a wu nge fi nyamuhla Noma usaba ukufa awuzukufa namhlanje. I never say that you will die Angisho ukuthi uzofa. anatoti vesi ta ku lahla Anginawo amavesi wokuthi ngiyokungcwaba. mara fambo ya tatiwa hi molo kwetsimi. Kodwa iya uyogcwaliswa ngumoya ongcwele. Let the Holy Spirit bury your Umoya past. ongcwele awungcwabe ubudala bakho. Leswi va ku tivaka hi swona. Lokho abantu abakwazi ngakho. Hina van'wanyana tifamily ta hina ti hi lavi. Thina abanye amafamily swethu Immediately loko ku pfula nomo a vanhu vo chava va lavaka ku atumbela kona. mavula umlomo abantu bayakubaleka abafuna Bury indawo it. abangaphathi. Allow the Holy Spirit to Iya bury those things. uyokungcwaba uvumela umoya ongcwele ukuthi akungcwabe. Hina van'wanyana Thina abanye a hi twi. asizwa. Hina van'wanyana Thina a abanye hi na nhlonipho. asina nhlonipho. A wu hanyi kahle na vanhu. Awuphili kahle nabantu. Can you bury those things? Hamba uyongcwaba lezo Can you zinto. allow the Holy Spirit to bury those Ungavumela things? ukuthi umoya ongcwele ayongcwaba lezo zinto yini. Kuni vanhu va ta va kuma va balile ka ti-status. Kunabantu othola ukuthi babhalile kuma Aku status. noma abantu bangangilahla. uJehova uzomdoba. Ukudoba kuphi uJehova? Why abantu bakulahle? Kwakusho ukudoba kwini waye abantu bakakulahla. Sometimes abantu bakulahla ngemsebenzi yakho. Imaka kubantu bakulahle kokwala kwamidiro ya wena.
bazalwane kuni vanhu lava zondiwaka khona hikwalaho abantu ka Yesu. abazondwayo ngenxa Jesu ite va ta mu venga hikwalaho ka mina. ujesu uthi Mara ku na vanhu lava vengiwaka hi mintirho ya vona. kodwa kunabantu abazondwa ngemsebenzi Hambi munhu va mutivi na tima sungula umuntu noma ungamazi u ta mutwa hi ndlela va ta complaina hi kona. Uzozwa nje. Ya sungula ka government a complaina a ya nghena ka family ni ku yi tiva mo hlangana na taxi mara siku byele ihlangane etekisini kodwa ukukhipha konke check yourself ku ri loko ku noma va nga n'wi lahla va ku lahla loko endle yini. ticheki ku ri loko va ku lahla makwenze kanjani Mani swi lava ku lahliwa hi vanhu. mina angikufuni ukulahlwa ngabantu Yes, I made a mistake. ngenze iphutha yebo Ngiyawayenza amaphutha. But ukulahlwa ngabantu akukufuni. kambe kulahliwa i vanhu a ni swi Imali lavi lwangu ni lava ku ya lahla swilo hinkwaswo. uvanhu othi ngifuna ukuyolahla Ni lava ya yonke cheka mbilu ya wena vutomi ra wena. ngifuna uyocheka impilo yakho I yini leswi ngo molo kwenzini? yini othi moyo ngcwele Bury my past. iya uyongcwaba ubudala If you bakho have that kind of a prayer, ma unalowo mthandazo hold your heart bamba okusenhlizweni and then you speak. bese usho lawo amazwi Speak to Holy Spirit. bamba inhliziyo yakho bese Say, Holy ukhuluma nomoya Spirit, ongcwele uthi moya Bury ngcwele my past. iya uyongcwaba inhliziyo yami noma ubudala Lahla ku bava hinkwako loku ku nga kona ka vutomi ra lahla mina. ukubi kwami konke okukhona empilweni yami Ni endlini vexivumbiwa lexintshwa ngenze ukuthi ngibe yisidalwa hi esisha vito ra Yesu. ngegama likajesu Tlakusa mavoko ya wena ni xikhongelo. phakamisa isandla bese And the Holy Spirit will fill you. bese umoya ongcwele uzokugcwalisa Open your mouth and speak. vula umlomo Loko leswi swi tivaka loko u kalaka u nga ri kahle ka swona. wakhona lokhu okwaziyo Tshama ongalunganga u mbutsa mo mukgeka. iya uyotshela umoya ongcwele Ka vito ra mina Yesu. ngegama likajesu